Il-korp tal-pulizija għandu jżomm attenzjoni kbira kif jeżerċita l-poteri tiegħu fejn għandu x'jaqsam investigazzjonijiet mingħajr sentimenti partiġani jew influenza mill-politiċi. Wasal iż-żmien illi nirrevedu l-liġi biex il-korp ikun awtonomu fil-funzjoni tiegħu jilħaq mal-obbligazzjoni tal-kontabilta u imparzjalità. Sostnit dan il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-210 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija f'pajjiżna fejn f'indirizz quddiem fost l-oħrajn il-Ministru Byron Camilleri u l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa hija appellat għall-bidla. Perhaps the time has come to review the various laws referring to the police force and particularly to one unequivocally and expressly enunciating the law the autonomous nature of the police force, counterbalancing this with its obligations of accountability and impartiality. Filwaqt li irrikonoxxiet il-ħidma sfiqa tal-pulizija u l-fatt li ħafna drabi l-uffiċjali jpoġġu ħajthom fin-nofs biex jaħdmu favur il-ġid tal-familja Maltin u Għawċin, il-President sostniet illi l-obbligu tal-pulizija huwa illi jinvestigaw u jipprevenu li iwettqu dmirhom u jiġbru l-evidenza biex iresqu lis-suspettati quddiem l-awtoritajiet ġudizzjarji. Miriam Spiteri de Bono ħeġġet lil korp biex ikunu viżibbli man-nies ħalli jżidu l-fiduċja fost il-familji Maltin u Għawċin madankollu saħqet illi fi stħarriġ li sar dal-aħħar huma biss ftit aktar minn 54% illi jemminu illi l-pulizija huma imparzjali f'dak illi jagħmlu fejn għandu x'jaqsam investigazzjonijiet. Preferenza għal motto tal-pulizija Domine dirige nos Alla jigwidana. Saħqet li din verament hija neċessarja speċjalment quddiem l-aħħar allegazzjonijiet. The motto of the police force from the very beginning is Domine dirige nos. Lord guide us. Divine guidance is nowhere more necessary than when the police force is faced with allegations of crimes with political overtones. This is delicate and slippery ground. The police force has to be vigilant that in the exercise of its powers of investigation and subsequent decisions whether to proceed to judicial action or not, the people see it as being clean of partisan sentiments and removed from the influence of the seats of political power. Hija saħqet illi il-poplu verament irid jemmen u jara illi l-pulizija qed jaħdmu mingħajr influenza minn ximkien il-barra mit-tmexxija tal-korp. Dan billi deċiżjonijiet li jittieħdu għandhom ikunu ħilsa minn kull ma jidher illi donnu qed jinfluenza b'xi mod jew ieħor il-ġudizzju tagħhom, partikolarment dak politiku. If the people are to treat the discretionary powers of the police with respect, the police force must be seen to be above influences which may be perceived as tainting his judgment. It is not enough that citizens feel safe in their homes and in the streets. The duty of the police to preserve public order stretches and includes all laws, laws dealing with public office, as well as actions which may threaten the national security of Malta as protected under the Security Service Act. Intant il-President Spiteri de Bono semmiet li 80% ta' dawk li ħadu sehem fl-istess ħarriġ semmi jemmnu illi hemm bżonn ta' aktar community policing, il-bżonn li jħossuhom siguri u protetti fit-toroq tagħhom għas-serħan il-moħħ tal-familji.